Mas que loro histórico restauração independência 20 de maio se falta fulanida, mas be cidadão de ida começa na criatividade oin loro simo loro importante de ne. A Associação Off-Road Timor-Leste começou na halo preparação onde coco área nebe loro cria competição halai careta. Fatine decide área Tibarnian nebe ia potência bot para rider sira nebe na cono desafio no da Roma foi ameaça para piloto ser vida. Presidente da Associação Off-Road Timor-Leste, Manuel de Araújo, em entrevista a Tete, mas que se retam apoio ao governo, mas o espírito nacionalismo nebe bot, pronto cria competição halai careta, loro comemora 20 de maio ne. Ba comemora itane loro 20 de maio, ne quase tindina na mi halo. Ami mos ladun hetan be suporta husi governo, husi klubu sira dilarang sira tahu osan ituan hamutu kamutu. Kelas ini ya 2x2, 2x4, 4x4 atau UTV, idem bolu FFA, free for all. Piloto ser contente com a área competição né, mas que a sua desafio oi também a área competição no Beprego Tebes. Ia tantangan, mas eu sinto me orgulho de Tebes for fating dança né. Bahira kan ia programa nam sempre contato malu. Para luar mai koko arena sinti todang am kuliah filafali para bela hadiah filafali ni arena. Representa Misedap Nebesai nessa patrocinador da Associação Off-Road Timor-Leste, Jimmy, foi razão para o apoio para atividades ne. Kita sebagai dari pihak dari sponsor Misedap untuk melihat arena yang sudah ada tersedia di sini dengan mobil-mobil sudah dicoba, kita melihat cukup bagus nih, pasti meriah ya. Kita akan memberikan beberapa sponsor berupa beberapa sepeda motor untuk hadiah utama. Kerjasamanya cukup bagus. Saya rasa dengan ini supaya Timor Leste lebih semakin bisa melakukan rutin acara-acara untuk menghibur masyarakat yang ada di sini. Alasan kita untuk memberikan support pada begini, asosiasi ini adalah untuk mendukung acara ini supaya segala sesuatunya terselenggara dengan sukses. Mas que nessa fase de preparação, mas o piloto será raturo entusiasmo macas, também os competição né, bele promove ser talento, onde compete e atividades desportivo internacional. Johnny Vitoriano, Clementino Maia, a reportagem.